Cheap products got many buyers. Chocolate box. Ayikho le ekhuluma ayikho le. Chocolate box. Iba kancane. Ngeke wena. Why Tumsana ngiyakuthanda wengenza izinto. Yabona khawa shamasimba. Iyavala namhlanje. Ngiyatshela ngisho ukuthi kenza ukuthi ngithini. Yawu. Maruthoya msanda nje. Yayivala namhlanje. Sivala ngokuthi. Tumsana ukhetha abantu. Tumsana ngiyakuthanda. Angisho mase sakhuluma ungakhala. Ungakhala manje ngiyamfoster. Ungakhala. Ungenza ezinzima ngicabanga ngene Yomthatha lento yakhe lena esidula thatha mina. Angisho ngisafuna ukukhuluma. Wena leyibunje sesandla. Yawena leyibunje sisikanti ungena bendabeni sami na. Ngoba ngifuna indoda yami. Ora ufuna ukuyenda. Ufuna ukuthandana naye. Awume kanje wena thula wena sidula uyalunya wena ungenze konke wena ukwenza lokho usheka njengami awusheki njengami uyistabana ngiyamthanda ngiyacela thula ungakhala athule yena usulu usamthulisa Umthulisa ukuthi ayithanda inkinga yami umthulisa Tumsana ngikuzile khetha ndoda usimthu noma umfazi wakho umthulisa ukuthi ayithanda mina ngusimthu wena sisi umthulisa ukuthi ayithanda yeke lindoda yazi simthu string noma umfazi Tumsana mina umfazi vele uhamba phambili umthulisa ukuthi ayithanda ungenzisa kafungaswa ngaphendulo umthulisa ukuthi ayithanda cabanga ngiyala ngaka futheka ngisho nokhona Cabanga ngavuma ngenzela ngimthanda ngayo ngavuma wavuma manje kwenzima phela Tumsana ukhetha Tumsana mama thanda mama askisa khabala masisele mina ngifuna wena mina angisho ngiyasho ukuthi ngikhetha wena sithanda sami wena umkhetha ukhetha mina uyahamba umfazi wakho osalana okay awutshela Tumsana tshela mina asimeni ke asingasali manje sengikhathele hanimeni Tumsana yini okwenza ukuthi utshona asiqale lapha yini okwenza ukuthi long utshona distance relationship sometimes ukuba single yabona usule my baby uyamsula yele nokumlimaza kahle kahle abama long distance mangiyiwana ngokuboreka and yabona the past manyana amalanganyana bekubanda sithanda sambe kangekho